Bibles. Praise God. Yo le nei tai au lango ina atili pea le tatou autu o le nei masina o le tatalo e le au noa. Amene. Praying without ceasing. Did anyone take hold of something important from last week? Tatou a ngosale sa whai le vaiaso o tuana iatu. E iai se toa le nei tai au e mawhai ona toe whaaleo ina le tatou autu, or just, a little highlight of last week's lesson. Is there anyone that can, mawaloa vanoa ai le amata ina le tatou leso na le nei tai au. Praise God. Anyone? I say if anyone? No? Yeah, mai se pati mo Yesu le nei tai au. Praise the Lord. Yeah, e tonu loto, you have notes. You either have your book here and you don't want to read your notes, or you don't remember at all what we learned. But anyways, God is good. Amen. Praise the Lord. Yeah, le nei tai au. I want you to turn to the scripture this morning. This morning I'll be teaching or just talking about this verse more about praying. Keep on praying. Tell the person next to you, keep on praying. Keep on praying. Amen. Praise God. Okay, if you have your Bible this morning, turn to Romans chapter 12 and verse 12. Praise God. And I truly lean on the Holy Spirit to give us that wisdom or more understanding as we read God's word. Amen. If you have it in the Samoan Bible, if I may, amen. Okay, if you have your Samoan Bible, you can read it together with me. Amen. Loud and clear. Tato faitau leo tele mai ele tu spa ia Samoa ole Roma lona mata upwes fululua a olona fai upwes fululua ia. Ia oli ile faa moe. Ia ono sai le puapuanga. Ia fina finau ile tatalo. Praise the Lord. In the English Bible, I will read and you follow along because I believe it is tato lo minga. Different translation. Praise God. It says in Romans 12, chapter 12, rejoice in our confident hope, be patient in trouble, and keep on praying. Praise God. O se maua o filifilia ina ia mawhai o na whaautuina I manatu. Ai meise le taola o ina le nei tai au. I have chose this. It's kind of like a common one for some of you, because even a song is written based on the scripture. Amene ia oli ile faa moe ia ono sai ile puapuanga ia fina finau ile tatalo. Amene. Praise God. So ia fina finau ile tatalo, but keep on praying is our character as Christians. Amene. We all know by now le taua o le tatalo e le au noa. O le tatalo e le muta, o le tatalo e fai pea. Praise God. But this morning, I thank the Holy Spirit for this word, because we need to keep on praying, even though we say o le tatalo e le muta, but it's not that e le muta le tatalo, but we gotta keep on praying. Fai pea. Praise God. Ia tato wola fina finau i le tatalo. Now, a lot was exposed last week with the word of God, like so many things that we lack when it comes to praying to God or having a prayer life. Amen. It's not until we are in pain, then we what? Then we pray. Amen. Or sometimes we lack prayer to say thank you to God. Heart of gratitude. Praise God.
Amen. But this morning, I just want to say, keep on praying. Praise the Lord. Amen. You see, I broke down the verse in three topic or things e kau anchor nga yaile lo manatu le nei tai au. I have 3 points that would make us, aware of how important prayer is. But keep on praying is something that we should do. Ole fina finau i le tatalo. O fua ia po o mea ia e te maua pe a e fina finau i le tatalo. Praise God. Me mua e te oli oli ai lo fa moe moe. Amene. You will rejoice in our confident hope if you what? Keep on praying. Amene. You can write that down if you have your notes. And then the second thing is that you are patient in your troubles. E te ono saia I puapua ngā pe a whai e te fina finau ile tatalo. Amene. We know, last week, I made a point last week, pena whaautuina le tātou mata opule vai aso na tuana iatu, that prayer without ceasing is basically acknowledging or knowing, being aware that God is what? God is with you. Amen. God is with you no matter where you go, no matter what you do. Amen. Olo oyai lava le atua maoe. There's a scripture I want to bring forth that would highlight that point. And if mafau ai fo ile tangata ile ola fina finau ile tatalo. Amen. It says in Psalms 139 verse 7 and 8. Where can I go from your spirit? Where can I flee from your presence? If I go up to the heavens, you are there. If I make my bed in the depths, you are there. O te alu ea I whea ai loanganga. O te sola e I whea ai o luma. A whai o te alu I le langi, o iai lava oe. A whai o te fofola so o moenga I se oli. Whaauta, o iai lava oe. Amene? That's God with you. Praise the Lord. That's God with us. We can never hide from God's presence. Amene, ele mawhaia le tangata ona sola mai luma o le fofonga, ia po le iai fo I o le atua maoi. That's why o le ola fina finau o le tangata I le tatalo. It's acknowledging that God is with me. A whaila ele iso wola fina finau I le tatalo, or you're not praying or keep on praying, if you don't have that kind of life, amen, I encourage you this morning because there's a lot of blessings that come with it. But most of all, it honors God in your life. E whaailoa tua I lo tangata, le ai le mwhai lava se mea na oi, but with God. Amene? Pei lava ona whaamanatu mai le nei tai ale fiong pa ia lea tua. We cannot hide or escape God. Amene? Praise God. Pe te sola I le pou liuli thinking there's no light there fa mai ea. Pei lava le pou liuli o le ao I fofonga o le atua. Amene? Praise God. So this morning, as I was reading out the scripture, something that we can think about, or a person's testimony that we can talk about this morning. A oanga ia ma le winga lea o le fafine lea e sa wai le fina finau I le tatalo. Amene? By now you're probably guessing who I'm talking about. I'm talking about Hannah. Everybody say Hannah. So the story of Hannah in the Bible, she is a prayer warrior. Amene o ia o se tinaya. It's a talo. And we all, I don't know if you know it, but anyways, put this down for your notes. Amene. Ai ole a maua mai se tatou le sona tā ua lava I le o langa o Hana. Amene. Praise the Lord. So if you have your Bible with you, I want you to note down or just turn to 1 Samuel chapter 1. Praise the Lord. I want to go through verse 10 to 16. Now, Hannah is married to a man called Elkanah. Elkanah or Elekana I le whaasamoa. Amene. So she's married to Elkanah. Now, the issue with Hannah, or the trouble that she's going through, the despair that she has, is that she's burdened. Amen? O ia o se tina e pa e le whanau. Praise God. But we see the favor of God because of what she did, or what she did with her prayer life. Ele imuta ele finau o Hana I le tatalo because of what she was going through. Amene?
She kept on praying. Praise the Lord. Na fina finau lava hana ile tatalo. I mean, yes, she would go through discouragement. E tangata na fai ya hana malana sa valinga fai mai le fafinge la le pai le fa now. And that's a burden to carry. Praise God. But you see, in Hannah's life, as a mother or as a woman, praise God, she only focused on who? On God. Like every year, they would go to the temple to pray. That's kind of like once a year. But anyways, like, that's what they do. And like, with Hannah being in the situation that she's in, lei lava sei si mea na fully na faasanga iai hana wa na o le tatalo lava. Amen. She believed in the power of prayer. She believed that God is with her. Amen. Talitonu hana o lo iai le atua maia. Praise the Lord. Have you got your Bible this morning with me? Praise God. That is 1 Samuel chapter 1. And I just want to read verse 10 to 16. Amen. Okay, just follow it along with me. Ole mua lea Samuelu lo namata upu mua. Ia a olona fai upu e se fulu. Ia whaangata mai le se fulu ono le neitai au. We're just going to get like into the story of Hannah and just read more and learn more about her testimony. Amen. In verse 10 it says, in her deep anguish, Hannah prayed to the Lord, weeping bitterly. Verse 11. And she made a vow, saying, Lord Almighty, if you will only look on your servant's misery and remember me, and not forget your servant, but give her a son, then I will give him to the Lord for all the days of his life, and no razor will ever be used on his head. Verse 11. And she kept on praying to the Lord. Amen. That's the topic that we have this morning. Keep on praying. Tell the person next to you. Praise God. You know, and then God blessed her. It says here in verse 12, as she kept on praying to the Lord, Eli observed her mouth. Hannah was praying in her heart, and her lips were moving, but her voice was not heard. Eli thought she was drunk and said to her, how long are you going to stay drunk? Sorry, I'm at verse 14. Just follow along. Put away your wine. Verse 15. Not so, my lord, Hannah replied. I am a woman who is deeply troubled. I have not been drinking wine or beer. I was pouring out my soul to the Lord. 16. Do not take your servant for a wicked woman. I have been praying here out of my great anguish and grief. And then verse 17, I'll just read that to get to the conclusion. Amen. Eli answered, go in peace, and may the God of Israel grant you what you ask for. Amen. May the God of Israel grant you what you have asked of him. Amen. Now we hear her prayer. Watato whaalongolongo le neitai au le tatalo a hana malona loto tu ina atu I le atua. Amene. Ele o se taimi pu'u lea na tatalo ai hana like for a child. And, being barren, a lot of testimonies like of people that go through this situation in life, there is a time where they just don't want to pray. Amen. Tell the person next to you, keep on praying. Keep on praying. Because, of course, there's no answers or there's no, like, little bit of, a little bit of signal from God to say, okay, nearly, it's coming. But no, Hannah's heart, she prayed for it, and that's all she needed to do. And you read this morning, like, I hope you are awake and alert this morning. You can hear me say amen? Okay, that's good. That's loud. Amen. You see, like, the whole attitude of Hannah and the heart that she had. Like,
Apparently, in these temples, like back in the days, e langona atu leo lau tatalo. Amene? Like if people pray in these kind of temples, they can hear you pray. But Eli, the priest, like, vaayaku, so le, e nga ole memu memua ngutu ohana, ai le ema se leo. Amene? So he wrongly accused her of being drunk in the temple. Amene? How sad can that be? But she said, you know what? I am not. Amene? Praise God. But the way she answered him, I think it just gave him some sort of grace. Oh my gosh, you know what? May God bless you, whatever it is that you're asking for. Amen. I guess it's very rare that you see a person praying the way that she did. What did we hear this morning? Tataloya, if I feel. Now, but she explained it as, you know, I'm pouring out my heart to God. Amen. So she was blessed with a son. Amen. What joy must that be? Does anybody know the son that she gave birth to? I said, so I tell my ling wall mahana. Samuel. My sepati mo Miss Tonga this morning. Praise the Lord. She gave birth to one of the greatest prophets in the Bible, and that is Samuel. The meaning of the name Samuel, I looked it up. Actually, I remember from last time. Amen. God has heard me. Praise the Lord. Lale wingo lengo Samuelu. En Samoan. Amen. Praise the Lord. So she was blessed with her son, and she did honor her word, because we all know that Prophet Samuel, she wasn't raised by her. Actually, he was until Wate'aletama Malesusu, and then she surrendered her son to who? To the very person that blessed her before she left the temple. Eli. She did. And Samuel, like, served God. We hear, like, Samuel here and there in the stories in the Bible. Amen. But that's the testimony of Hannah. She never gave up. Amen. She never gave up. Now, first point, like, as we look in the story of Hannah this morning, is that the rejoicing that we have in our great hope or confident hope. Amen. Olo mautinoa lea that lo whaamoemoenga lo wa lo taunuunga. Praise the Lord. You're not a person living this life without what? Hope. Yes, and in Hannah's situation, like, she was barren. Telo tangata, when they get there or when they go through this kind of despair in their lives, you know, they are very burdened. They are easily, like, distracted. But you know what? Sa oli oli hana ilona whaamoemoe, knowing that there is what? Hope. Praise the Lord. And who is this hope? God, Jesus. Rejoice in our hope. And then it also says in our point number 2, but then be confident, or be patient, be patient and troubled. Amen. Ia ono sai ile puapuanga. You know, there was a season, if you read through the story, I want you to read it. There was a time for maina le ai hana wa fiu elikana lona to alua faisawe ai, or come and receive her blessings, but she refused. Amen. Ono sai I puapuanga. Sometimes the way to go about your troubles in life, ole sa talo malea angapongi to inatu lo tangata ile atua. Praise the Lord. I saw ono sa ilavahana, because if she wasn't patient, amen, if she wasn't patient in her trouble, she would have given up. Praise the Lord. And then fina finau ile tatalo, keep on praying.
I've had quite a few friends that went through this kind of burden in life, being barren, and their testimonies, oh my goodness. Some of them, they said 10 years of waiting for a child. Even a year is a long time. Amen. I didn't find out how long Hannah had to wait, but 10 years to some of the testimonies, man, that's long. Amen. Some of them 6 years. I think a few of my friends that just had a child just now, just this year, I think but even so, amen. Waiting for that promise. You don't stop because you don't see any answers coming your way. Amen. So be encouraged and know that praying without ceasing, ole tatalo e lea noa, ole tatalo e fai pea. Ole fina finau ile tatalo. Amen. Praise God. Mas pasimo. That's what I say. Praise the Lord. What a woman. Praise God. What a woman she must be to go through all these pain, all the judgments. Amen. But you know what? The thing with Hannah's life is that her husband loved her. Amen. Ele I tau e sea hana e ele kana whaapea ono le fine le whanau. Now this story, there's a twist to the story. Apparently, Elkanah, he has 2 wives. So it's not just Hannah in the picture. There's also another lady. This is like a tradition back in the days. I know. Amen. She was blessed with children. Amen. And you can kind of see her pain or her despair in the family. But she was the woman, she was the wife without children. Amen. But when I looked at the story, it's actually God's will that she was barren. What a testimony to stand and tell. Amen. It really was God's will. This is why, no matter what you're going through in life, know that God is with you. Know that God can hear you. Amen. And the saddest thing with Hannah's story is that if I amen. And she never gave up. She never gave up on praying to the God Almighty. Amen. Surrendering all that she is. Amen. But she still prayed. She kept on praying. Amen. Oletatalo Hannah is very famous in the Bible because it really explained a different way of praying. I'd say, Lord, just like when you worship God, amen. I would say it like this, amen. So it's the same as how Hannah was praying, and she explained it as, I'm pouring out my heart to God. That's what she was doing, with her tears, with her lips just moving with no voice. Amen. Amen. You know what? Whatever it is that you're going through right now, I encourage you to keep on praying. Amen. Yeah, it's a talo pea. Amen. Tatalo nei, tatalo tayao. Praise the Lord. Keep on praying for that, hope that you have. Keep on praying and don't give up. Amen. So apparently, when Hannah gave birth to Samuel, it wasn't the only child she received. She had 5 kids after that.
And there's a part in the story of Hannah where it says, and God remembered Hannah. Amen. E mana tua lava o e lea tua, even though, you know, your family or your friends sometimes forget about you, but know that God remembers you. Amen. So in your prayer life, keep on praying, keep on hoping. Amen. Ono sai pua nga, ai fai pea lau tatalo I lea tua. Amen. Praise the Lord. Ole tato le sona lea le nei tai au. I believe the message has reached your heart. If you have a question, I am open for questions this morning. Pe ai sau fisili. Praise the Lord. Ya mai se pati mo le upo le atua le nei tai au. Hallelujah. Ya atono le se fisili le nei tai au. Ai pala awa tu le team fa mo le mole se I tai na mai le tato pese mo le tato taulanga. Mo le tato senge le nei tai au. Au tasi mo le senge fa mo le mole. Yeah. Au ina le tato senge le nei tai au. Au sui na tu le nei pese.
Praise the Lord. Whaaloaloa mai lo a au I luma nei o le atatalo e whaamanuia le tātou sene. Ia whaumaina fo le tātou a onga sa. Hallelujah. E tuailo mātou tamapa ia mātou te tuina atu le nei taulanga I lawa fio. Father God, we pray that you bless this offering, Lord. Wa lava ni fofuanga lawa onga sa. Talo tamaya e whaamanuia. Ya I lātou umalava, mai lava I lātou ngaluenga, na I lātou ainga. May you bless each heart, Father God, that has offered their singer before you, Lord. We pray also, Father God, as we finish our Sunday school this morning, Lord, o le tatalo. Ya alu male mana lau upu loto lau whanau. May this word, Father God, be honored as we hear it, Lord. Ia tu inatu peo mātou tangata I lau fio tatalo ya e whaamanuia. Ile a onga sa le nei tai au ai fo'i o mawaina mai le nei a onga sa online wherever they may be, Father God. Our prayer, Lord, is that you bless their hearts, bless their families, Lord. Le afo I se mea lo whaui ui ina le lato ainga le nei vai tawana oe e te silafia. You know, Father God, each and every one of them, Lord. Our prayer is that you continue, Father God, to give them the strength that they need. Thank you, Lord, for this morning. In your mighty name, Jesus, we pray and we say, Amen. Hallelujah. Mai se patevi ia ile tua le nei tai au. Praise the Lord. Ia e talitonu o le elei se tatou oi o le awhaia pia le tatou a onga sa masani or the Bible study tomorrow night. Pau lava lea o le Tato whamanatu le nei tai au, ai whamalo lava ia I tato. Thank you for coming early this morning. Ia vi ia lea tua. Amen.
Hallelujah. Amen. God is good. All the time. All the time. God is good. First and foremost, I'd like to greet you all in the mighty name of the Lord and Savior Jesus Christ. Greetings to our Pastor and First Lady, our wows and Tiakunos this morning. Also, warm greetings to our church this morning. Amen. Amen. Greetings as well to the live. I'm blessed and grateful to have this opportunity to lead this worship today in the morning. Amen. Our team is going to sing a fast song. Just say hello to someone you don't see or you just saw today. Greet them and say welcome to the today in the house of the Lord. Amen. So our team's going to sing our song just to warm up our spirit, just to get ready for our praise and worship this morning. Amen. Amen. Hallelujah. Oh
it's time to go into our worship this morning, amen. Prepare your hearts, open your hearts, Lord. Amen. I'd just like to read a scripture from Psalms 106 verse 1. It says, praise the Lord, give thanks to the Lord, for he is good. His faithful love is endless. Amen. Amen. Praise the Lord. And as you prepare your hearts, as you close your eyes this morning, just think of how good God has been in your lives. Amen. Amen. He's got you through this week. Amen. He's got you through trials. He's got you through tribulations. And all we can do is just give him endless praise. Amen. Amen. So as we sing this song this morning, just close your eyes and sing about the goodness of God. Hallelujah. I can't wait for eternity. Join the song that already singing. Holy, holy, holy are you.
thanks to God this morning. Amen. Worship Him this morning. Hallelujah. Praise you, Lord. Amen. As we sing this next song, let us proclaim and declare that He is the Holy One. Amen. Amen. Let us bow down and worship Him this morning, Lord. Hallelujah. Praise the Lord.
Amen. As we sing our last song this morning, Amen. let us think about why we are here in this first place. Amen. Let us dwell in this place, Lord. Let us think about why He created us, Lord. Amen. Hallelujah. We don't worship God because we have to, Lord. We worship Him because this is what we were born to do. This is what we were created to do. So as we sing this last song, let us worship Him because this is what He created us for. Amen. Let us worship Him because we don't worry about anything, Lord. Hallelujah. You did not create me to worry. You did not create me to fear. But you created
come to you with thankful hearts, Lord. Lord, we thank you for your presence, Lord, this morning. We thank you, Lord, for your guidance, Lord, and we thank you, Lord, for your unconditional love, Lord. Thank you, Lord, for blessing us, Lord. Thank you, Lord, for blessing each and every family that's here, Lord. Thank you, Lord, for blessing us with the gifts that we have, Lord. Lord, I pray our hearts carry the spirit of worship for you in our lives every day so that we continue to glorify your name, Lord. May you strengthen us, Lord. And we thank you, Lord, for everything you've done. We ask, Lord, for your wisdom. We seek, Lord, for your power, Lord. Thank you, Lord. May you bless your people this morning, amen. May you bless them for your worship, Lord. Thank you, Lord, for everything that you've done for us this morning. In your name, I pray. Amen. Amen. God is good. All the time. God is good. It's time for our word this morning. Amen. Prepare your hearts to receive the word. Open your hearts this morning. Amen. Our team will sing the song, and I'd like to invite Pastor Mike for the word this morning.
Ave sa taulanga pati le tua le tai au. Whaatele ai se vi ingo le tua. E moni lava ma whamaoni. E le lei lava oi. E o atu lava i le whaavavau. Mātou whaafitai tamāne le tai au. I lau whaatasi mai i le tāpua inga lau whanau. Tai le tua o mātou o mai. Se o mātou tāpua i atu i ate oe. Langi se pese. Langi se vi i o lau vi inga. Wa o lau lava mana wa e toi momoli manuia mai ai. Le soifua ma le ola o lau e kālesia. I le malea whaafitai tele tamā. I le tele ma le anu ai. Wau whamanuianga. I laua lofa tausi. I laua lofa whaasoa soa i ate i mātou. Le lava yaso wa tuana i atu tamā. O le whaapongai lea o le mātou o mai. Se o mātou patipatia le atua laua lofa tu noa. O laua lofa muti vale i ate i mātou. E lava le atua. Le mea o iai le mātou savalinga. E lea wa isea ai le atua lo whamaoni i ate i mātou. Whaafitai tamāne le tai au. Mātou avatu i ate o le taulanga o le whaafitai. O le taulanga o le whamanu. O le mātou whane enga i ate oi. A wai pa ia ma manu lava oe lo mātou atua. E o le mātou whalongo le nei tai au tamā. Mātou te leo mai mātou te tāpua i le lii. Ono seisi lava mafuanga. O mātou o mai. Ono le mafuanga lea na e whai ai mātou. Se o mātou whaafo i atu i ate oe le vi inga i mea uma mātou te whaia. Ia maua lunga ai lo suafa. Mātou whaaftai lea tamāne le tai au. Tāpua inga nā lau whanau. Fesoso ani mai le whaua wina o le nei sauninga. Si o ilo na whai wina. Alalanga whaatasi il whanau le atua. Alalanga whaatasi il whanau le atua. Amen. Amen. Sauna ave lau taulang siva i le atua nei tai au. Le la toi usu mal tatou mix le na alu nei tai au. O te tulai. Ia. Tu leo lau no foa. Alu e whaafeiloa i se tangata nei tai au. Ta pena lo tangata le upo le tua. Yo, yo. Tu lo no foi le fata lo fa selima le tai au. O se a sopia via. Yo le tua. Yo, yo. Yup, yup. Ia ole tua.
E walata mele aso. Yo ele tua. Yo. Pese le yo le tua le taiao. Yo oyo tato talita. Yo ele tua. Yo oyo tama. Sumailunga esiva. Sumailunga yo. Paatapati. Alalama benese. Ile tua lagi. Abaturiwa. Sumailunga esiva. Yo. Lalo. Vai foi lea mai il tatou ainga. Tilo ilo tua oi. Ai, me na tau le minoi. E se meu mamau eu vai. E se meanga wa mamafa eu lima wo le mingoi eu lima nei taiao. E te malama o le fale o le atua, o le fale o lo iai oli. O le fale o le atua, o le fale o le manu malo. O le fale o le atua, o le fale o lo iai le saulo tonga. O le fale o le atua, o le fale o lo iai le malo longa o tatou anganga. Amen. Famele alo tua oi. Ai, si ilunga o lima. Minoi o vai. Ave sau taulanga whaaftai le atua. Vai me foi le tato inga a fai lenga e misi le wanga mua lela e manuia le wanga muli amen haleluya ele fai longa tangata le tua wi eleli lela to ta tu pesele au ave lauta ulanga fa tai leli o lauvi inga le tua tatou te fa fe tai ai lona lofa ya te tatou amen vai foi le o le tua ele sila ile tua yo tatou tuana. Ele sila mai ile tua el tatou whaalonga tā. Amen. That is all God needs is our worship. Amen. Is our praise. Tau ale me fi sila mai ile tua o lauvi inga malau taulanga e avatu ya te ia. Aisea, la foi le fai mai le upo le tua. A o le fai le vi inga mataulanga. Ole ava le ile tua. Ya, sau tatou. Yo. Ave le ia lo taulanga siwa le tua. Yo. Yo le tua. Yo. O tetulei.
I oe le tua. E tau atu lo suapa. E lolo atu I lo aina. E matau ti e lo mana. Se I lo aia uo. Uana o oe. Tau seisi. Ele leile tua. Ele leile tua o te tulai. Yesue, ia le tua, yo e tama, e tatau lava ia te oe le tua le viinga. Awa e paia oe, e mamalu oe le tua. Te pese tasu mai ai, Yesu e. Yo e le tua. Haftai anganga paia. Haftai Yesu la matawali. Harvest taulanga pati le tua nei tai au. Oa mai oi. Oa mai oi nei tai au. I ia le li. Tai lo a siwan me leo tai ina Samoa. Sila fia uma tatou. Punga tui o. Amene. E lei longa se tuli manu le fale o yali siwan tai ina Samoa. Ata ilo foi lai siva lo matutua. Amene e fa pena umalava. Le anganga e ave ila utapo inga ile tua. Amene. Au e se fata mala ila vi inga. Le anga ole vi inga e tali ile tua ya te oi. Vi ia leli. Ia. Sanga le lo toi paska lima. Mana ia al fam natu. Ia fa tai atu le au. Ia umalona e fa manuia tangata na lala mai mamalu o le atua. Praise the Lord. Amen. O moana fatalo fatul tato malu nei tai au a fiole au fainga luenga le tua ia maualunga o tato mafutanga mai lava I seo pitu matua se ia o lava I seo pitu iti ia fatalo fatu lau tau au auna nei tai au fatalo fatu foi le tino keriso so staff on ke lope o lo e fafonga ma e fai sauninga mai ai nei tai au watu le lima fatalofa e le whangaloina le fatalofa I sio matou tamata tai sunga I a Bishop Elia Tawai whapea foi ia au auna e fia I so se fata fai taulanga o le alofa tunoa New Zealand nei ma le lalangi atoa ia fatalofa atu mai se le ia
o le tino ke riso iso se fata fai taulanga. O le e peru lom tau posuma lua, i o le amoa mai se wha malosi mo tātou nei tai au, ia ona o tuina atu leo o e te alu, ia a wale wha awa wina o sauninga o le nei aso. Mo le atu le nganga wha aftaitele, tātou e kalesia le lava yaso, lau tatalo, ia e mai se fo i o le ngā lulue ai so se ministry, tono le tātou e kalesia, aftai, tai lau tatalo, aftai ngā luenga fita, ia o loo whea ngai ai le aso ma le aso. Tātou ia e pito mai lumai i. Awal tala noa, awal e ula vale, ia te ua pōle whai austa mai titi. Wha longo leit, mai loa. Ok? Ia. Tusa pe i lau ta mama lau tina, ia e sasa o le whai au. Ia, ia le tua. Lea tātou te iai le whaua wina o le tātou au tua nei masina ta talo i le au noa. Au te leilo ia te oe po a mai lau savalinga. Te leilo mai fo i po a mai savalinga al whai au. E na o le atua e malamalama ia te oe malamalama ia te i tātou uma. A o le au tū peon tātou iai le nei salon tolu. Ta talo i le au noa le sa o ina il tina le nei tae au. O le soifuanga lea e mana o mia e so se kerisiano. O le o langa ta talo. E fe so soani ia te oe. E fe so soani ia te i tātou uma. Au tātou whea ngai ai le nei o langa. Maisi o le wala au o le tua. Ma le ngā luenga le tua o lo tātou ngā lulue ai. Tātou wawa ai atu tātou tuswai tau nei tai au. O le au tū o le whalai au mo i tātou nei tai au. Ia tātou tau whetuli le tu unga wa tuu mai i o tātou luma. Let us run the race set before us. Ai mawhaila o na whaatinoina le lau tau fitulinga ma lau tamu enga ina wo tātou le whaavai te talo. Na whai ona tini le tātou tamu enga ina ua malosi tātou te talo. I ia le li. E leo se tamu enga na tātou filifilia. E leo se tu unga sa tātou talatala noa iai pe tātou te o iai pe le ai. It is the race that was set before you and me. O le tamu enga ma le taufutulinga ua uma o na tuina mai a te tātou. Ia le li. O le nei, o i tātou fo'i o loo wangwangai e le whaapotapotonga o e mata mai, e whaapea o na to'atele. I nā tātou tu ese ia o mea mamafa uma. A toa ma le angsala e whaalawe ngō fie ai i tātou. Ia tātou tau whetuli ma le onosai le anatanu o i o tātou luma. Whai tau whatasi whai upo e lua. Ma ia wawa i atu i a Yesu. O le na te taitaina, ma le na te wha atotoaina, le wha atua. O le na onosai le sātauru. Na wha tau waa i a te ia le maa. Ona o le oli sa tuu i ona luma. Ua nofo foi o ia e le tū tau matau o le nofo ali i o le tua. Ua maua lautus. Pai tau whaatasi lan whai upe tolu. E peru e fulu ma le lua.
a wā, i o tau mawhauwhau I lena ono sai le whātui ese whapena I a te ia o e angasala. Nei whaavai o tau loto mo o tau le lavatia. A manuia mai le tua I le whaitauina o lana fionga le nei tae au. O le whamalosi lea mo tātou le aso le nei. Ina ia tātou tau whetuli le tu unga ua tuina mai o tātou luma. O le tu unga o tāpua ia mai a e I lātou wa mua atu. I ia le li. O le tamo enga po le taufutulinga e te leo tamo e na oe. I ia le tua. A o le taufutulinga e le ngata o ia na mua, o ia o lo faa wawina, o ia foi na te faa taunu wina, pe a tātou tamo moe male mauti noa. I ia le tua. Amen. A o lai na whainga tā le o langa, ma o mai whawhi tāuli ma puapua ngāo le soifuanga le tātou te iai. E le tatau ona e nofo. E le tatau ona e tutu. It was the race that was set before you and me. O le taufutulinga ua tuina mai o tātou luma, ina ia tātou tamo moe ai. Amen. Hallelujah. Tolu awa enga, ia ona o tuina le o e te alu I lo maota ma lo lawa, a ia le lei mai lau whaafonga le tae au. Hallelujah. I ia le li. You are not alone. The race that was set before us, we are not alone. O lo o tapuai mai la tauna mua I le tini po le taun unga. Fe me alau tuspa ia. O lo ua vangai e le wha potopotonga o e mata mai e wha pea ono to tele. A tono e masani na e wha malosi a Paulo. A tono e masani na e moli mau ia Abrahamo. Wai malama il tangata o Mose. Wai malama il tangata o Jakopo. Hallelujah. Ai awane I ngalo ia te tātou. Laia. Lai pati mai. Lai tapu ai mai a te oina ia tātou tau nuu I le wha moi. Hallelujah. O le taunu unga. O loo whapenao na whaatalitali mai ai le na mua. Praise God. O le tuunga o loo au fia ai le motu o tangata. I ia leli. Wha potopotonga o le au pa ia. O le au whātua tua ua mua atu. Lai wha malosi mai. Lai pāti lima mai. Amen. The race involves a crowd. Mele aua ni o tātou whaavaivai. Ia tātou manatua Iesu Keriso. O le na mua. O le o loo whaawawina. O le o loo whaatalitali mai a te I tātou le tini. I ia leli. Telefoi o nisi o le au whātua tua. Wa uma latou tamoenga. Wa uma latou tuunga. Some of them have finished the race. Hallelujah. And we can do the same. Hello to a oi e mawhai fo'i on tā whaia. Hallelujah. Ale mauti noa male manui o le taufutulinga o lo tātou iai. O lo o iai fuafuanga le atua mo I tātou. Wa uma ona fuafua mai le atua lana plan. Tātou te tini ai
le taunu unga o tātou tamuenga ma tātou tautulinga. Amene. Le vaenga mua. Tātou tu ese o mea mamafa umalava. Maleanga sala o loo whaalave ngō fie ia te i tātou. Hallelujah. Let us throw everything that hinders our walk. O te le malamalama i le mea nae te lua whafsangai. E te le malamalama le tamuenga leisi au uso. I ia le tua. E whai maile tala tuspa ia. I nā tātou tu e se ia o mea mamafa uma. Nā e te malamalama sos tangata ta moea. E le manga o mia se me koe whalawe au. Amene. Hallelujah. Ai alaunga pe kausi lou ka moea lis. O le ke leo mea la e alu maamu au. Hallelujah. Wana fo e te malamalam pe ia katenga ka moe fo i ku unga yaso ia. Mo afeleti fo ia unga. Io ke le lo pe sisi o tātou e. E ai tula fono. Le ale tula fono numero tasi o le mea leo o le athletics, o le tamuenga. Don't look. Don't look back. O le taimea te tilo ai tua. O le alme tupu. E te toi tilo, o le mwhailanga i koe kepa. O le alme na tupu i le ainga o lota. Ina ua atu a ngelu e whei a lota malona ainga. Tau whetuli le maunga. Aua nei toi tepa seisi tua. Nai te mamlama. Whai mei ina ua tilo pe tepa i tua le a lota. Le alme na tupu. E iei tu la fono le melo tamuenga. I ia leli. O le tala foi lea Iesu lenga fai le wali i foi ele i le tusi a luka. A o le tangolo na lima le suoto sina ma. Tepa i tua. E le fai mo ia le malo lea. Le malo lea tua. I nātu e se ia o mea mamafa. Mea mamafa uma. Mea ngai ke polonga ai. Amene. Mea le fai mawhaalave ia te i tātou. Male anga sala e whaalave ngō fie. Praise the Lord. Mai whaperetania, let us throw away everything that hinders our race with God. Amene. Ia tātou mauti noa. O le tu unga o lo whapenao na fia ai. I la tau na mua atu. Te leo ta moe la na oi. Amene. Hallelujah. Au e ta moe fo il tautulinga o lo tātou tā mo moe ai. Ia saunia i tātou i mea whainga tā. Tā pena i tātou i whawhita auli. Get ready for hardship. Amene. Hallelujah. Ai mawhai ona tātou tini le taunu unga o le tātou tautulinga. Ina o tātou tū mau i le whaatua. Stay on the faith. Praise the Lord. And get ready for hardship. Ia saunia i tātou mo whawhita auli ma mea whainga tā. Hallelujah. Ao na whainga tā leo langa. E ta tau o na tātou, tau whetuli. When life gets hard, we must run. E lo tua oi, whainga tāle mea ka moe pea. O ona le mea ta moe pea. Amene. Saunia i tātou i mea whainga tā. Tā pena i mea o loo anga i mai. Ai awane i o mai mea whainga tāma mea ti ngā leo langa le nei. E a vea ma me whaavai ai tātou tamuenga. Amene. I ia leli.
lua, faingofia ia, manatua Yesu. Amen. Let us run with perseverance the race set before us. Tātou tau whetuli ma le ono sai le ala tanu o yo tātou luma. O ila e te iloa, i ma o iloa, i le whaingofia le tātou tamu enga. Nā leo matutua e malamalama i le mele o le ala tanu. No inga o le ala ngā wā. I ia le atua. E le o se ala whaingofie. I ia le atua. Ai te iloa e whaingofie le ala tanu o lo tātou tamu moe atu iai. Pea tātou tu ese o mea ma mawha uma, ma le angasala lo whaalawe lawe ngofie ia te tātou lua, ma ia tātou manatua Yesu. Amen. We must remember Jesus. E whainga i lotu aoi, o e manatua Yesu, pea whainga tāle o langa. E whainga tāle o leo langa, e sa ili se tali, a le whai mai tātou whamalos, manatua Yesu. Remember who Jesus is. Whai mai la ia e al tātou tu swaitau. O lena ia, taitaina, ma lena wha atotoa, ma lena wha atotoa ina, lo tātou wha atuatua. Amen. Why we must remember Jesus? I say, ai tau en tātou manatua Yesu. O lena amataina tuunga. Amen. Not only that, o ia foina whaumaina tuunga. Amen. Remember who Jesus is. He is the one who started the race, and He is the one who will finish the race. Hallelujah. Amen. Manatua le mea na whaia Yesu. Awane ngalo ia te oe. Ia la tātou whaavai le whaingofie le na amataina le tamoenga. Amen. E le tatau on tātou whaavai ia. E le tatau on na whiungofie i tātou. Hallelujah. E le tatau on na tongi solo. Amen. A whai mei alwa enga lona lua. Mana tua Yesu. Ma ia tātou tau whetuli male ono sai i le ala tanu o yo tātou luma. This time I whapea tātou o leo mai le loto o le me manai a. Amen. E whaingofie ei mea. E teiloa, o le alu i le li e le se mea whaingofie. Hallelujah. E ina wai filifili e te alu i le li i. E whaingofie mea uma i lea tua. Hallelujah. Ma fua na tau nuu le tu unga pol tamu enga Yesu. Ameni. Awa oia sa tau lai atu lana vaai. Ile oli le lumanai. He was focused on a future joy. He endured the cross. He despised shame. And he received his reward. Ameni. Te tau an tātou manatua Yesu, le anga na whaatau waa ia te ia le mā, na ono sa i le sa tauro. O loo wawa ai atu o ia lea, i le oli o loo i le lumanai. E me alwhai upo e lua, o loo nofo o ia i thea, i le nofo ali i o lona tamā. Ameni. A tini la lau tau nuunga ma tātou tamu enga.
o lo o iai le taui o lo whaatali mai a te i tātou. Amene. O lena ono sa'i sa tauro. O lena ino i le masiasi. Aleluia. Manatua Yesu. Ai manatua Yesu ona e manatua le tele o puapua na fea ngai ma Yesu. Amen. Remember how much Jesus suffered. Amen. A o mai la whainga tam whaafita uli a te tātou. Ele wha matusa lia. I whaafita uli ma whainga tāna o ia Yesu ke. Ia Yesu ke riso. Amen. We never suffered as much as he did. Tātou te le mawhatia e pei o Yesu ke riso. Ai a o mai mawhatianga ia te oi. Manatua Yesu. Amene. Manatua i la tau wa mua atu. Ni ia le li. Awane ingalo ia te tātou. O lo tātou. Tā mo e whaatasi. Ma Yesu ke riso. Ni ia le atua. Awane o tātou fiungo fie. E mawhai on tātou le whawaiwai pe a tātou manatua Yesu. Remember Jesus. Amene. Le ala le taui le tātou te whaatali atu iai. E seisi em whai ona manatua le taui le tātou te tā moe mo tātou tau whetuli atu iai. Le ala tanu o loo i o tātou luma. Amene. E iai le wha moe. E iai le taui o lo ti ngā. E iai le manuia o lo wha whita uli. Lai wha atali mai mo i tātou. Ai sea, le anga e le i. Manatu Yesu. Ele i toe mawhau Yesu i seisi mea. E na sau Yesu ina ia whātau nuina le fina ngalo o lona tama. When he was on the cross, le al mea sa il mawhau ke risu. Amen. Mana ia le tala nisi atonu wa when he was on the cross, you and me was on his mind. Sao? Sao? Ai lau tali tonunga. Ina ua tau nuu Yesu I lunga sa tau. O lona tama, ma le fina ngalo le tua, o le melea sa lau a lunga I lona fina ngalo. Na ia sau ia, whai me ana upu. Lou tama ai, ua tau nuu, ua whaile nei mo oi. Le ale fina ngalo le tua, ina ia toe so o le mafutanga ma le tangata. Aleluia. Mele aua tātou te whaavai. Aua tātou te fiungo fie. Aia tātou manatua Yesu ke riso. E ile tau I o lo whaatali mai a te tātou. Awane I whaavai I tātou. Whai meile mauna I tono tātou tusi. O le mea lea, I nā whaamalosia ia I lima uanga ngase matuli vai wa vai. Whaamalosi. Manatua Yesu. O le na taitaina I tātou. O le na te wha atotoa ina lo tātou wha atotua. O le ua tātou matatau ai. Mo tātou tu mau ai le a mio atua. Amene. Whe maila I o le
whamalosi o le fionga le tua. I nā whamalosi I lima uanga ngase, matuli vai ua vai, whamalosi. Mai ile malea, I nā whaia o ala lau le leimo o tau vai, ne I mapeva le vai ua pipili, ai le lei na whaamalo loina. Praise the Lord. Le mele ua whaingatai ona tini le whaamoe moe ma le tautulinga. Praise the Lord. Yanga I le whaingofia. Le tamuenga. O lo ta oto mai o tātou luma. O lo tātou ui atu ai le ala tanu. Hallelujah. Vaenga muli muli. Ia tau lai atu tātou wa ai ya ye. Ya Yesu, let us fix our eyes on Jesus, the pioneer and the perfecter of our faith. Ia tātou wa vai atu ya Yesu, o le na te taitaina ma le na te wha ato toaina, le wha atua tua. Mai le si vaenga le ia tau sisi le file mu. Amen. Ile malea mio le lei. A unoa malea, ele ai se tasi na te iloa atu le atua. A le tau se tātou file mu, tau sisi le a mio le lei, ele ai se iloa atu le atua. Amen. I o tau whai te ia te o tau, ni ai se tasi ele mau atu le alofa tu no le tua, ne iai se a ona e tupuai, e whaaso e sa ia te o tau, ma leanga ai nisi e toa tele. Kei mia e wa ese i o tātou mata mai a Yesu, le whaai te I tātou ia te I tātou, ona alea, ona tupu mai ai leo mea o ona. Mai maleanga I tangata I toa tele. I ia leli. O mai ai le whaita anga ia te I tātou. E si mea maanga ia le I whai mei o mai ai ma le whaatala le I me pa ia. Whai upo sifulma lima na iai. Amene. Ai le tausil file mu. Ai le tausisi le a mio atua. E whape nauna. E whaatupu se mea leanga I o tātou loto. Ma vea I tātou ma whaaso I sa. Amene. Ma tātou whaatala lea I mea pa ia. Ne I ai se whaitaanga po se whaatala lea I mea pa ia e peo ai. O I ai whatasi ma ul tātou tusi. Peo e sau. Na ia la fwa I eilo na tofi o le ulu matua. Ma ia le maua I le wha manuyanga ma ilona tama. Ameni. I ia le ali. O le tauila leo te mana e vatu ia te oe ma le tātou a ingal tae au nei o na whai u leo tātou wha malosi. Te maua le whai upu muli muli al tātou tusi. Maila ia. O le nei, ua maua I tātou le māloe le mawhai o na luluina. Ia tātou whaafetai ai, tātou te au na ai le atua male mingau, male matau ia fia mai o ia. That is the reward. Amen. When we throw everything that hinders our race, the race that was set before us. Amen. When we run with perseverance the race that was set before us, when we fix our eyes on Jesus, we must receive the reward. Like Jesus. Peo Yesu, na maua ia lo na taui. Aisea, leanga o lena ono sai le sa tauru. Na wha tau waa ia te ia le maa.
sa ia tuu i ona luma lea, le oli e fia te le ai. Amene. Hallelujah. So that is our reward. Wa maua i e tātou lea, le mālo e le mawhai ona lulu ina. We have received an unshakable kingdom. Whai maile o tala tuspa i e toi tasia o na lulu ina le tua o le lalangi nei malelangi, a toa malelangi. Ina ia lulu ina me taua no lulu ina, ai tu mau o me le mawhai o na lulu ina. Ai amu ia oi, amu ia i tātou uma, lea tātou tea, tā mo e atu i le taunu unga, o lo o iai le tau i o lo tātou wha moe moe, wa maua i tātou le māloe le mawhai o na lulu ina, o le mele te tau e on tātou wa, wha a whetai atu i le atua. Tātou te au nā atua ia te ia male mi ngau. Ina ia tātou wa, ina ia tātou mata tau ia te ia, ina ia fia mai le tua ia te oi ma. Amene. A ea. Te leo whai ngā mālo, le wai e teimi nei e le o anga i atu se le lei. Po le a lava al toi ngā whai ngā mālo, maka ukia, tasi al whai ngā mālo e kaunga ko whai mālo, i o le mālo lea, mālo lea tua, pau leo le mālo na te au mai le tau i a te oi. E tau nuu ana folanga mo oi. Amene. Le mālo lea tua e te tau ai on tātou whaftai atu i ate ia, mo tātou au nā tua i ate ia male mi ngau. Amene. E sao. Le koe iei se whai ngā mālo e o anga i atu se le lei. Mālo mao le lalangi nei. Whai meltala, tustala e peu. E toi tasi o na lulu ina lea. I ia leli. A te ilolfe au le au mai i ne ili liu ese o tau ia te ia. A wa a whaina le sao i la tau e na liu ese i le na wheta lai le lalangi. E matua le sao lava i tātou pe a liu ese i a te ia. O lo wheta lai mai ai le langi. O lona si ufofonga na lulu ina ai le lalangi i o na pō. A ua fola mai nei e ia. E toi tasi o na lulu ina. E lena o le lalangi. Ai atoa fo i male langi. Amene. Mana ian malo le tua. Amene. Ai fai malo le tua ya. E fia mai le tua ia te oi. Amene. Tātou te au na toi male mi ngau. Male matau. Na ia tātou whaafetai atu ia te ia. Amen. Let us run the race set before us. Tātou tautuli te unga ua, tu wina i o tātou luma. I ia le tua. I nā wha malosia i lima uanga ngase. Matuli vai ua vai. Mana ia lalfa manatu me upo le tua. O isi foi mea ngase i o tātou lima ma vai o tātou tuli vai. Pai sila i el foi upu nai sfurma le lua. Amen. Le ai. A fai o se sele me o i o vai. Amen. La ngai fe mea ina ia lau le lei. O ise upa pe ngai lau tu spa ia. Amen. Ea. Nei mapeva lo vai. Nei a fai
Ia o ala lau le lei mo o tau vai. Ai le lei na wha amalo loina. Manuia mai le tua ia te oe le tai au. Anga le lei atu le tua ila na upu e wha atoa ia te oe. Lona whetalai mai mo i tātou. Mana tua Yesu. That's all we need. Remember Jesus. He suffered for us. He gained a reward for us. O le na ono sa'i le sātauru. O le na whaatau waa ia te ia le mā. O le na ia tuina le oli o na luma. Amene. O le wa nofo i le tūtau matau o lona tamā. Mai lea whai unga o tātou whai muli au le tātou whai upo e tolu mua le whai tau. Ne i wha vai o tau loto, ma o tau le lava, ma o tau le lava tia. Wha manuia mai le tua, ta mā le tai au, mātou wha longo i la upu, mātou wha aftai le tua e te wha manatu mai. Wa ele taimi le li e ngangase ai o mātou lima, e vai ai o mātou tuli vai. E wai wha mālosi mai ta mā, o mata mai. O lo vangai e wha potonga i nāto o tele. O i lātou na mua atu. Patia le atua le mātou tamuenga ma le mātou taufutulinga. Aftaita māua e toi wha manatu foi o ame o mai le mātou tamuenga. Ia mātou mana tua Yesu. O le na mua e whaalau le leia le ala mo i mātou. O le o lo nofo i le tūtau matau o e tamā. O lo whautua fo i mo i mātou. Whaftaita mā le nei aso. Mātou o le atua ma le nganga whaftai. A wawa e whaamanatu. Maua i e mātou le mā loe le luluina. Ia mātou whaaftai atua ia te oe, ma auna atua ia te oe le mingao, male matau ina ia fia mai o lau fio ia te i mātou. Whaamanuia e lau e kālesia, whaamanuia le atua i le whaiwina o le mātou sauninga i le nei aso, anga le mai lau fio, o i lava le atua, mātou lava o mātou o mai, tofulava i mātou ma le mafutianga, o mea ona, o mea ti ngā o leolanga. E o mai le mātou savalinga. Se i e tali, ma whaafeiloa i, ta mā se mana onga le nei tae au. Maua se malolonga o mātou anganga le lii. Mātou i ai le nei lalolangi. E leo toi whaingo fie. Ai whaaftai le tua o na ola upu. Mātou te ola ai, mātou te saunga le muai. Tō mau atu ia te oe le vi inga. Aftai le tua, i loma malu, i lopa ia, ma lousa o lotonga le nei aso, mātou tā pua i fia tua ia te oe. Whaamanuia ia i mātou ono Yesu, alanga whatasi whanau o le tua. Amene, amene. Ia, tātou, tā pena mo tātou taulanga nei tae au, lau sifuluai ma lau taulanga. Ia, angai mai tātou worship team. Ia tā pena lau whainga taulanga le tae au.
Su mai lau sunga te akono ma tātou tanga le tai au. Ia, su mai lau taulanga ma lau spuluai. Tātou tu lai whatasi man nei tai au. Tātou wamatu le talanga winga. Ua tātou ori ori pepeshe mane fiafia. Alalanga fiafia le atu lalau. Marata pepeshe ileli. Ia, whaloaloa mai lau a aulu manei o le a whaial tatalo mo le whapa iaina o le tātou taulanga ma le sfuluai. Mātou te siti atu ia te oele nei tae au ta mā, mātou whainga taulanga. Taulanga o le loto malie, ma le mātou se fuluai le tua. Wa umona e au au ina i mātou le li. Whapolopolo mātou mea umai maua, mātou te whai taulanga tua ia te oe. Ma whai ei le tua le mātou se fuluai. Mātou o mai nei tae au le li. O le mātou tatalo le tua se e whapa ia nei whainga taulanga. Ia sili au wha manuianga le li. I so se awala na maua ai le tua nei se leni. O mai malo nuu. O mai malo ainga. Mātou te avatu le tua mo lono whapa ia ina. Awa le tua launga luenga. Mātou tatalo le li e wha manuia i ainga taitasi. Whamanuia ia i mātou umalava le tua o mātou whaitaulanga le nei asu. Mātou sauni le li e toi fōi o mātou a inga. O le tatalo le tua pui pui mātou le nei vai asu. Anga le lei mai fuafuanga lau whanau. E maise le tua o porokalame alau e ka le sia. Alo whangia le tua i la tau o maua i ngase o le tino. I au atu ai le tua lou a au whaamalo lou. Mai se le ali ia i mātou mafuta le nei tae au. Whaamanuia le tua i lau e ka le sia. Whaamanuia ia i lātou uma le li. Le au pa ia ma le au whaatua tua o mātou whaitaulanga whaatasi le nei asu. Mātou whaafo i atu ia te oelo lava vi inga. Nei masa uma o i le whaavavau e whaavavau lava. Alalanga whaatasi le whanau o le tua. Amen. Amen. Ia, tātou alala mai lalo whaaftai. Tuna atu lea wanoa i le whonga le kalesia mo tātou whaase silanga.